Zato poručujemo da su građani Srbije uz inspektore Slobodana Milenkovića i Dušana Mitića kao što sigurno znate, oni su otkrili Jovanjicu, najveću plantažu marihuane u ovom delu sveta, ali i povezanost države i bezbednostnog aparata koji su štitili taj narkobiznis. Poražavajuće je što mi građani moramo da stojimo u zaštitu policajaca od nasilja sopstvene države i vlasti, samo zato što žele časno i ispravno da rade svoj posao. Ali, kada je već tako, to je naša dužnost